Hey, Rishin, ngiyamkela ka Musibale channel, MBC TV. Loko mfisa kumsubscribe, kombela kumsubscribe ka channel ya hina. Ngiranda kukhesa vanhu lava nga subscribe so far because we have more than 500 subscribers. Kombela kumtlakusanyana ku subscribe mi pushanyana ku na hina hi ta kota ku ya mahlweni hi tisela mahungu ma kahle lamanene. Namuntlha ni nga ta vulavulanyana switsongo nyana a ni nge mi dyeli ngopfu data. I will just speak for just a few minutes and lava ku moxela vanhu data. I just want to analyze or to speak about the single that we have just released now. Single yi hume hi ti 28 ta May nkarhi ya ku 12 o'clock ya navusiku ya khalangana na Holeni leyi vitaniwaka Xikona Xitaka. It's a hit actually. Hi ngoma leyi baka swinene ka tingoma ta khalanga na Holeni. So I will just no la ku vulavulanyana switsongonyana hi yona just for the sake ya ku vanhu va nga hlamala why munhu a ri busy na ku analyze tingoma ta vanhu but a nge tshama analyze ta vona. Ngoma leyiwani ni tirhe kahle na hlakusikisa eka channel eka studio xa Sikiza Beats, Sikiza Records, laha hi nga tirhisana kahle na Hulela na Swaswaswa na Madandzwana na Jikijela Maphayiphi. Loko hi za hi ku hi tirhisane kahle na vanhu va so vula ku hi vula ku a ku ri vanhu lava a va ri ku pusheni swinene ka ku single leyiwani yi kota ku yi va hit hi ndlela leyiwani. Sometimes it's good to appreciate vanhu lava ku pfunaka in life, vanhu lava nga hi pfuna swinene ku va single ya hina yi va kota ku va successful. So mi ta ni khomela ku va Holeni va nga ri kona namuntlha ku namuntlha no love analyze, it's not an interview but I will try ku ni endla documentary ya khalanga na Holeni. Then hi rhandza ku khensa na ku appreciate kambe Rotakhala Music Production, our management. Yeah, they are doing a great job for us. The single is flowing ka YouTube. Yi famba kahle single le ka download ta xikulu ne ka Xigaza. Hi rhandza ku khensa na Swisa channel ya Swisa ya YouTube channel loko hi fambiseleni kahle ka ngoma leyiwani ya hina leyiwani. No la ku mi twisanyana ti part nyana leti a ti ri challenging swinene but ti dline ti fika ti va ti endla ku ngoma yi va hit. To yi tlanganyana switsongonyana. Randa the rollings, the voices, the sharp, the very high. This is my first quality song in my life. Not to correlate to quality, but this one is the best. So like me randa this thing the rolling and mastering from the producer the Gupta. I appreciate the Bamanda and the Buyelena. Then this part, I'm sure really, you go wonder. It was very hard for us. We back. So let's take you 3 minutes. Olele
Yeah, like it was very hard. Partly in Akwata with Tangala, we've took almost 3 to 5 minutes. And they were making sure the line not funny to farm but they were right. And it's funny to farm better and content living a single home. You know, it's not simple, it's very, very, very hard, guys. But after all, we have seen your effort, we've seen your support. Good Friday, we are coming with a hit album, a hot album. Being a tawa itirika Lena Salan the producer Nangudla and Shabudi Gupta Hikata Shikam Kwangarelo Nasikiza Boys Narvali RMP Otakal Music Production Tabaka Pusha Navon Butala Tabaka Navona Tijela Mapai Navaman Bushai Tabaka Navona. Ndawula leswaku loko ku kambisisa subscribe ka channel ya hina mi nga rivali ku subscribe hi support ani ya mahlweni inkomu.